Iha Hospital Nasional Guido Valadares Dile atau informa itu buat sira katak ohin loron sanolo racing neng fulan janeiro tinan rihundua ronolo racing hub vice primeiro ministro Asanami Sabino halau visita urgente ba Hospital Nasional Guido Valadares tamane maluk sira atau hatene dia klitang objetivo husi visita ne au selori ta buat sira ba kompanha hamotu iha Hospital Nasional Guido Valadares. Kita tampil mana-mana harus lagi itu. Silaihan yang itu. Kami sudah mudah tahu tuan lain di sekolah Pak. Kami semua direktur sudah ambil itu studi foto. Mudah tahu tuan foto itu sudah pasang tuan lain. Dia sudah turun. Terus macam apa? Sampai itu pun sudah bakal diterima.
Yang live nih ini. Pola.